Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nasabari baraka pamasena ritu fong Allah taala atau pada angkasi hadere madapung arilalan na yon romalabie untuk pasilena rangiritu si die pakasuya wajita yanaritu sampaja subuhe nasi bawe berejama mamagi-magi to malabikin ke hadir ahadere ketta rilalan na yon ronge mancaji bisa bir yassori mondin naritu fong Allah taala nawat diki mutama rilala surga pamasena insyaallah. Salawat tema patuta lauri ali malabina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ke mancaji akka cuera risinin naritu idi rufatawe rilebo nelino nasabari nawat diri lolonga patulunna wat dingiri lolonga syafaat namati ri yassori mondin na fong Allah taala. Jamaah subuh yang sama-sama berbahagia. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam tamulah bikin kehadir tau mamulang ia nafancajiye ritu fong Allah taala. Kemudian disusul oleh istrinya yaitu Siti Hawa. Yang keduanya ini Bapak Ibu sekalian itu ditempatkan di dalam surga. Ayero Nabi Adam watunna fura ifancaji si bawa benina itaru kolalanna suruga. Jadi itu si tongat-tongan atau malah bikin kehadir manusia itu diciptakan untuk menempati surga. Jadi itu ditawa ifancaji ki nasuro ki fong Allah taala untuk monroy yero ya sengi surga. Dan karena maka dai fong Allah taala rilalan na koro malabie wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Na fodangi Nabi Adam maka da Adam onrono okko lalan na suruga si bawa benemu. Jadi isuro memang meto yero Nabi Adam monro ko suruga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan ia Andre ia kami nama fojie ia angkeli dalam nasuruga. Jadi nafak guru kisi nafodaki si fong Allah taala makada liwat memang metoje itu nyaman na ya koko kisuruga. Magi to malak bikin kehadir agi elori agi minasai kulalan nasuruga angka mana to malak bikin kehadir. Agi lo yandre angka mana. Itu nyaman na kulalan nasuruga jamaah yang dimuliakan Allah. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Maka defu Allah taala na fodangi Nabi Adam nekia ajak lalu mo daperi ia ajuk kajunge. Yero ajuk kajunge na sa fong Allah taala yanaritu pohon khuldi. Buah khuldi. Fatakuna minadh dhalimin nasabari de mumancaji tau mak gau bawah. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah. Yero watunna ifancaji Nabi Adam to mulai bikin kehadir. Sininna yero ate furena fancaji fong Allah taala. Sininna yero anu furena fancaji fong Allah taala. Itu semuanya disuruh sujud kepada Nabi Adam. Disuruh mana sujud to mulai bikin kehadir? Mapamula malaikat iblis disuruh mana sujud ke Nabi Adam? Watunna sujud malaikat itu mulai bikin kehadir maka dia fong Allah taala wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis.
Sujud i malaikat itu mulai bikin kehadir illa iblis, kecuali iblis. Dena melo yero setan yero sujud ko Nabi Adam. Dena melo sujud okko tawe. Maka de fuang Allah Ta'ala magi de musuju iko iblisi en rora podang. Magi de musuju maka de iblisi itu mulai bikin kehadir. Aga je wala sujud puang. Yakko irite anca jingan na itu tawe, lebih melebihi anca jingan kufuat daripada itu tawe. Manusia itu hanya diciptakan dari segumpal tanah. Oleh kombinasi tanah ifancaji itu tawe. Sedangkan saya ini sebagai iblis, foleh oko ka afieri fancaji. Yero ro weri kadan naro iblisi ero. Na fodangi fong Allah Ta'ala. Tapi maka dai fong Allah Ta'ala memang boleh oko ko api tapi perintahku ya. Ini perintah saya. Sujud ko. We desi sana melo sujud iblisi itu mulai bikin kehadir. Apa yang terjadi? Maka dai fong Allah Ta'ala kodemu melo sujud. Saat ini saya sampaikan iko iblis degaga onromu sengadinna neraka. Engkau akan hidup kekal abadi selamanya di sana. Aga nasang iblisi itu mulai bikin kehadir na fodangi fong Allah Ta'ala. Fuang. Taro nak monro kolalan na neraka. Taro nak tuwo man nanunga koro. Tapi engka nasa sit di perilawaku. Maka day fuang Allah Ta'ala aga milaw. Maka day iblisi area ka umuru malampe fuang. Pada lampe na lino. Umuru na lino. Melo ka pakai goda yero tawe. Nasabari angka usibawat tamalalan na neraka. Ini tuh nasabari to mulai bikin kehadir. Iblis itu, setan itu nanti dia musnah di muka bumi ya kok kamatongan ngilino to mulai bikin kehadir. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi upakolinga kipe memakada. Yero iblisi marilawi ko fong Allah Ta'ala. Maka da fuang area ka umur malampe puap pada umur na lino. Melo ka pakai gode yero tawe. Nasabari engkau usibuat tamarilan na neraka tamula bikin kehadir. Akhirnya dikabulkan. Dikabulkan parilawan na yero iblisi. Manusia pertama yang ia goda itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi mondro ni Nabi Adam si bawa benena ko suruga, mapamula ni ro iblisi lo godai. Yang pertama digoda itu adalah Nabi Adam. Nafodangi Nabi Adam makada, Adam. Ganna na andre pura mo andre kolalan na suruga. Makanja mana muasang tapi angkamo panasa sit di andre kandre de panang kamonre de nagaga caukanja itu andre kolalan na suruga. Maka dei Nabi Adam andre aga nero de nang kau cobai. Maka dei iblisi ina tu nacia ko fong Allah Ta'ala buah khuldi. Lono mo andre. Tapi yero Nabi Adam to mulai bikin kehadir tau matanre tepat nah. Tinggi imannya. Sehingga dia tidak tergoda oleh godaan syaitan itu. Dia tergoda to mulai bikin kehadir. Turi goda yero Nabi Adam tidak tergoda, akhirnya iyero iblisi nagoda benena. Lette iloko benena to mulai bikin kehadir Siti Hawa. Nafodangi Siti Hawa makada Hawa. Misa moga je makada magi na cek ko fong Allah Ta'ala man re ro buah khuldiye. Nasaba dena melo mita ko fong Allah Ta'ala tuwa man nanunga rilalan itu suruga. Nasaba ko yanre na se ro buah khuldiye tuwa ki man nanunga. Karena arti dari kata khuldi itu Bapak Ibu sekalian itu artinya adalah kekal. Jadi ko yanre yero kita hidup kekal abadi selamanya di dalam surga. We nalai akalan na benena fangulutta Nabi Adam. Gangkan nero Siti Hawa to mulai bikin kehadir. Nafodangi lakin nafodangi Nabi Adam makada lo nikman ribuana. Lo lalo kinasa man yero buah khuldiye. Nasaba mage nasaba kufura ni tandre dena to masuk ko suruga. Naliwan ni je nyaman no ko suruga.
Agi-agi ilau, agi-agi elori, angka mana ko suruga? Angka mana ko suruga to mula bikin kehadir? Gangkan na yero Nabi Adam, lotongang imat daperi ro buah khuldi. Dia mendekati buah khuldi itu. Gangkan na nandre yero buah khuldi. Aga tak panasang ibalisi, berhasil na. Berhasil tongan na nasang. Angka tongan na nasa wewa suwawa tamak ko neraka. Magi to mula bikin kehadir karena godaan syaitan itu. Yero godaan na ibalisi itu mulai bikin kehadir berhasil membuat Nabi Adam tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia najame pasrona fong Allah taala. Furani yacea makada aja monre nanre mofi. Yang kana makade fong Allah taala, Adam. Purana ufodam mak diolo makada aja mo daperi yero ajuk kajungi. Tapi magi nang kaloko mak daperi monre lalo ibuana. Monre lalo ibuana. Maka defo Allah Ta'ala makokona sang Adam, saya keluarkan kamu dari surga. Gangkan na itaro okolino to mulak bikin kehadir. Okoni lino itaro, dena nonro ke surga. Di sini juga Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar. Maka da iyero Nabi Adam, sidimi bawang atas salanno ke surga na ifasu. Sidimi atas salanna ipasu pole surga. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Yero idi torimelo kita masuruga tapi asosoki me budosa. Eko carana. Deto faja marillau me kata masuruga. Peko carana barawa di kata masuruga. Okoni rana atau bikin kehadir. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga sehingga kita mempunyai banyak dosa hadir yang sangat berbahagia. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah. Neke yero fong Allah Ta'ala mamase to mulak bikin kehadir. Yero fong Allah Ta'ala mamase. Magina to makara mamase nasaba. Ale nama to pasui Nabi Adam pole suruga. Ale nama to merepe matamang ko suruga to mulak bikin kehadir. Ale na pasui ale na to mobi. Neke ifodangi Nabi Adam makada. Yak komelo kota mape masuruga. Usahakan ngijagai telu sewa-sewa. Yana telu sewa-sewa to mulak bikin kehadir melo ijagai nasabari na waddi kita mapema korolalan na surga pamase na rufong Allah Ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah iman dan takwa. Perlu ijagai yero tapat tak si bawa tau tak kufong Allah Ta'ala. Yero ya sangi takwa. Maka deto fanrita tak rilalan na kita riyadus salihin. Imtisalu awamirihi wajatinabu nawahihi. Ifugaw manang iritu sinin na anu na perintang ifong Allah Ta'ala na niya ininiriwi sinin na anu na pisangkang. Itulah yang kita kerjakan di muka bumi. Pada ni makukwe. Ire dito mulak bikin kehadir pada mapuasa ki. Ya puasangi ular ramalang. Puasa itu Bapak Ibu sekalian mengajarkan kita untuk takut kepada Allah. Nah Pak Guru kimi tahu. Magi to mulak bikin kehadir. Ya koto ma puasa iperangi andrewe. Iperangi inunge. Meskipun tidak ada orang yang melihat kita. Degaga to mita ki. Degaga to tiro ki. Tapi turi iyakini roaleta makada dena faja na tiro ka fong Allah Ta'ala. Mitau ka ko fong Allah Ta'ala. Iya naro ijagai to mulak bikin kehadir. Nasabari ya boleh iro tepat si bawa tau ero karena itulah salah satu syarat untuk masuk kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjaga iro to mulak bikin kehadir. Kemudian seterusnya untuk masuk kembali ke dalam surganya Allah itu yang kedua adalah ijaga yero ya sange syariah. Yero ya sange syariah Bapak Ibu pak kasiwiange. Mapamula sempajangnya puasai dan lain sebagainya. Semua itu adalah syariat. Komelo kita masuruga tajagai sampajata. Melo kita masuruga tajagai puasata. Sakat tak dan lain sebagainya. Magi to mulak bikin kehadir nasabayak ko to mas sempajang. Padamu itu ko to marilau ko fong Allah Ta'ala. Nasaba itu sempajangnya doa. Nah itu ko to milo doang, to marilau to ko fong Allah Ta'ala.
Jadi ko me kita masuruga ta jaga sampajata to mulabiki ka hadir. Yeah. Me kita masuruga ariloki ko fong Allah Ta'ala. Nah sebab ko fong Allah Ta'ala felo itama ki suruga, kita pasti akan masuk ke dalam surga hadir yang sangat berbahagia. Masya Allahu kana wa malam yasha' lam yakul. Agi-agi na fuelo tu fong Allah Ta'ala pasti kajajiang. Na agi-agi de na fuelo i mustahile ritu madu pato mulabiki ka hadir. Jadi ko fong Allah Ta'ala fuelo kita masuruga, kita pasti akan masuk dalam surga. Tapi kodena fuelo i mustahile makdu atau mulak bikin kehadir. Wareki contoh Bapak Ibu sekalian. Warek kadana ye masya Allahu kana wa malam yasha' lam yakul. Agi-agi na fuelo fong Allah Ta'ala musti kajajiang, na agi-agi dek na fuelo i mustahile makdu pa. Icarite pasalan na Nabi Musa. Iero Nabi Musa atau mulak bikin kehadir, orangnya terkenal kuat. Maloppo mawatam mawassana magala. Dena pada umat na Nabi Muhammad, idi mana to mulai bikin kehadir. Yaitu umat na Nabi Muhammad liwat lemana, liwat bicuna. Dena pada umat na Nabi Musa to mulai bikin kehadir. Sampai-sampai dalam riwayat itu, yero Nabi Musa ko macai ko tawe, cicam minapat diri tawe matar rumah te to napat diri. Onro galak nero ya sange Nabi Musa. Tapi angka nang kawat tu mulai bikin kehadir riuji wi kofong Allah Ta'ala. Diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipat diri wi isinna. Mapat di isinna yaro Nabi Musa atau mulai bikin kehadir. Tapi Nabi Musa ini terkenal kuat, kekar, maloppo mawata mawassana magala. Nah perangi pat di isinna atau mulai bikin kehadir sampai berpuluh-puluh tahun. 50 tahun mapat di isinna Nabi Musa. Dia nang kena dareke. Dia napa ada di umat na Nabi Muhammad. Nape bunga mapat di matu liwat ni dari kita. Sampai-sampai tu mulai bikin kehadir angke ya uruntuk ko pangkajenne tau pat diisi. Ia mana nyaman nasak di pura mana menina kangka wajah junna. Ya onro pat dinar ya sange pat diisi ro. Tu mulai bikin kehadir mapat diisi na Nabi Musa 50 tahun na bawah. Cau ni perangi Nabi Musa ya rompat diisi na milodoang iko fong Allah Ta'ala. Maka de parilodoangan na fuang. 50 tahun ni kasih utiwi pat diisi kupuang. Tori uparap puang. Makoko de na ule tahangi fuang. De tongan na kasih ule perangi. Mapat dilak datongan ni. Tapi tayaka kasih pak burana fuang. Aga nasa fong Allah Ta'ala ya Musa. Musa. Anil khasisatal fulaniyah. Ala konasa seri rumput. Yero rumput istilahna fulaniyah. Rumput itu fulania asana. Alena sero sarrie, alai silampa mutariko ya se na isimu ero mafadie. Gangkan na to mulai bikin kehadir Nabi Musa na ceneri kampung sapa ero fulania, sarri ero. Watunna naruntu to mulai bikin kehadir nalai silampa. Jadi nalai silampa ero sarrie, na tariko ya se na isin ero mafadie. Apa yang terjadi? Araja aku sangenna fong Allah Ta'ala to mulai bikin kehadir. Materu pa aja pat diisin na Nabi Musa. Okoni roma jallo makada agi-agi na fuelo fong Allah Ta'ala pasti kajajian. Na mo sarri mi yala pak bura ko fong Allah Ta'ala fuelo pasti kajajian atau mulak bikin kehadir. 50 tahun dia nang kana wafat diisin na. Tidak pernah lagi sakit giginya Nabi Musa. Tapi ero fong Allah Ta'ala melo sim mite pemang. Melo sim muji pemang Nabi Musa. Gangkan na to mulak bikin kehadir na palisui pe mapat di isinna. Iaro watun na lisu pat di pe mang isinna. Iaro Nabi Musa na caneri si kamponge na runtu si iaro sarrie. Nala si silampa na tarik ke se na isinna mapat die. Apa yang terjadi? Araja kuasangan na fong Allah Ta'ala tatamba mi pat di isinna Nabi Musa. Tatamba mi pat di isinna de na sau. Gangkan na makade si ko fong Allah Ta'ala fuang. Aga batuan na fuang. Yero nasa watunna bunga mapat di isiku tapi tayaka pak burana fuang gangkana loka male ro sarri ero utar ko ya se na isiku ero mapat die paja fuang tapi sisan na lisui pemang loka si male ro sarri e pureta surokka utaro tatamba mi fuang aga batuan ni tatamba mi padina maka de fong Allah Ta'ala na fodangi Nabi Musa Musa isangi yero nasa bunga na watunna mapat di isimu
demu faja marillodo wako ya tori millodo wako makada fuang de na ulle perangi de na ulle tahangi tapi taya ka pak burana fuang dangkan na upitaya ko pak burana musa paja tu pat dina isimu tapi sisan na lisu ipe mamapat di isimu seri-seri emani mengeram maka de fong Allah Ta'ala mual lupaina seri emanina sa mengeram mal lupaina de na millodo wako ya maka de pitaka pak burana fuang jallo ka pak burana fuang de na mengerak seri mani bawa mengerak koni roma jallo to mula bikin ke hadir maka da yakko angka minasatta angka elota tapali sulale jolo ko fong Allah Ta'ala malasa kita mula bikin ke hadir metta ni tawawe rola sattaro ekasyaga ni lo makbura lo mak dottoro egana na pak bura fura yandre dena melo saula satta tapalisi jolo ko fong Allah Ta'ala ilo doaki fuang metta ni kasi utiwi la sakku ye melo kak kasi madisi fuang tajallo kak pak burana fuang mapakor carana to lebih ke hadir tapi ya po idi ko malasaki tapage yang ngerang matarumi pak bura dottoro dewa kada maja pak burai pak dewa kada maja makanja pak burai makanja ko tolo mak dottoro liwa kanjana tapi lebih pekanjana to lebih ke hadir sebelum loki mak dottoro illoki jolo ko fong Allah Ta'ala hari loki jolo fuang padisi kakasi fuang tajallo kakak lalan na pak burana yela saku puang ya ko pura ni milo doa jokka ni loko dottoro wadi jaji to mula bikin ke hadir ajok kangetta ne ro loko dottoro pura milo doa ko fong Allah Ta'ala yena ro lalan na jallo kaki fong Allah Ta'ala untuk sawila sata to mula bikin ke hadir pada ni ro komelo kita masuruga ya komelo kita masuruga ilo doa ki ko fong Allah Ta'ala pakanjaki ro sampajatta pakanjaki puasata seketta dan lain sebagainya ya ko makanja parillo do ngata to bikin hadir fa insyaallah idi na to tau mutamai suruga pamasena fong Allah Ta'ala jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah kemudian yang ketiga untuk masuk kembali ke dalam surganya Allah harus memiliki ilmu dan adab ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian jadi komelo kita mape mas suruga mesti patu angka pak disengang magi na mesti ang kapak diseng atau mula bikin ke hadir na sabak iya na ro pak disengenge maca ki pasilengangi makada kega makanja si bawa kega maja ya ko ang kapak disengan na tawe nisam makada iya agaga makanja iya anu maja iya tanpa didasari ilmu kita tidak akan pernah tahu itu dia na iseng makana itu ya pak bu dia wasi cocoki itu dewa si tuji ko angka tahu nafawi makada aja na wak guru ya aja na wak guru ya magai macowana matowana iko na napodangi anak napodangi apona iko na lo mak guru na aja na ya mak guru matowana nya dewa si cocok kita mulai bikin ke hadir magai karena ilmu itu Bapak Ibu sekalian itu tidak memandang umur denak kada malolo tahu denak kada matoa mesti kita menuntut ilmu hadir yang sangat berbahagia taita ni gare kode gaga pak disengan na tahu angka tu cerita yang lagi viral itu di sosial media cerita na guru tako sengkang maka de cerita naro angka si di guru makutanai okko anak guruna lalan na ruangannya maka de guru nero natanai anak guruna siapakah yang menulis teks proklamasi angka anak-anak tu dayolo pendek limana makada Soekarno pak ya ro guruna angka ni ta anak-anak imonri matinro lawi tadui Bapak Ibu sekalian natadui iko baru-baru moto natanay makada niga tau mo ki teks proklamasi makadero anak-anak na sabak baru-baru moto aga na baliangi guruna tanaya iya pak itanay makada niga tau mo ki teks proklamasi nakada tanaya iya pak makada cocok ni tanaya iko tanaya memang iko mo ki utanay ko makada niga tau mo ki ro teks proklamasi makada tanaya iya pak we makere-kere guruna ikan dato mabutu palang uluna lisi mapis atau mula bikin kehadir ko tomatuan na lisi mapis ko tomatuan na makada ambo nero lapungan anak magi na butu palang ulumo nakada nakandat to ka guruku makada magi nakandat to ko
Na tanay ka na sa makalaniga to moki proklamasi makadagam boleh yo kada tanay ya pa tanay mito ya moki. Apo anak naro? Iya. Agna sang ambo nero anak ero makada. Uminasa uti ko loko gurumu. Na ring anak na to mula bikin kahadir loko gurunna. Si runtui gurunna na fawi makada. Tabe pak meka makutana makadi magiro. Magi takandat to iya na nae. Makadai gurunna utanena sa makalaniga to moki teks proklamasi na balik ka makadatannya iya. Aga nasa bapak na to mula bikin kahadir. Yako makore na sa pa aja mo tapatakandat to itawe. Aja mo tapatakandat to iya na nae. Tanay mana mo jolo si bawan na ang kamasiban na lengge moki. Tani gari ko di gaga pa disangan na tawe. Jadi dia wasi cocoki itu pak komaka dari macoa na iya aja na wa guru dia wasi cocoki. Kenapa ilmu itu penting bapak ibu sekalian? Pentila dia itu pak disengangi, nasabari ya pak disengangi itu malah bikin kehadir, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian adab, yero adab itu malah bikin kehadir penting juga kita miliki. Nasabari adab natawe, namakanja ampe kedona. Nasabari adab, perilaku itu malah bikin kehadir, makanja sifat daripada narufatau, makanja sifat na ampe na loko fongalatala. Makanya penting juga ini adab. Wengeramo pa ya to mula bikin kehadir. Saya itu waktu kecil, waktu ku mabicu to mula bikin kehadir, ya koloki bolana gurutta kalipak baja pare-pare, to macule koro, nang katamun na gurutta takapo, to macule koro sidapena, masemme mi bawa gurutta makada aham. Ipahan nito mula bikin kehadir makada nasuro ki mesa gurutta. Iya. Tapi tita ni gare makokoy kadaangi pabu. Iero anak-anak tamakokwe karena kurangnya ilmu dan adab yang diajarkan kepada orang tuanya, diajarkan kepada gurunya. Iero makokwe ko ang katamun na tawe, we malak da piero anak-anak ero macule koro sidapena tamuero. Lupa ni ko kaderai, nenre kini tamue, seperti itu. Ini karena tidak memiliki adab hadiri yang sangat berbahagia. Makanya penting sekali ini adab. Nasabari itu adab perilaku yang baik. Itu bisa membuat kita baik kepada sesama manusia, makanja kiri pada tarupatau, makanja toki laurifong Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iya na talue pae. Yak kota boleh ini ya talue itu mulai bikin kehadir, yakin dan percaya. Kitalah orang yang akan menempati posisi terbaik yang ada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terjaga lalu ya roh, iman dan takwa. Tepat tak si bawa tahu tak okofong Allah Ta'ala. Napa ni tajagai yero syariah sempajat taroh, puasa tak, sekat tak, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga penting memiliki ilmu dan adab. Ya kota jagai ni yero talue, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamagi-magi kita mulai bikin kehadir di bulan suci Ramadan ini, sinin nero pakkasiyata yifa folewe to mulai bikin kehadir, senantiasa kita diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya di bulan suci Ramadan ini kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'adah. Minallahi musta'an walaitiklan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.